BKS ya tumpen tak keceng si KS ya mi phukari tang Pratap Chandra tok bia phaning samjin pen ka chikimopon Karibi Student Association keceng si mi phukari tang Pratap Chandra tok bi chewoi edlo pa birta long pen Karibi ang longang kang ke do anak KS ya ro tumta ningduk chipisi ka chikimo ajai meg deng ponlu lason se bokagat Karibi Student Association pathek pen BKS ya tumpen tak keceng si Karibi Student Association mi phu Kari tang Pratap Chandra tok bi karli arani alang li karjong sining chomrong me kerapa milong jia phan ningduka milor kai ponsi ing samjin pen chikimo pon bangso ka chikimo ajai meglong BKS ya bidisar purno singnar bidisar chesong terang BKS ya me borli ingleng kongchun bang darson teron pen chenglok BKS ya klembang atumta la bangso ing samjin pen ka chikimo ajai meglong chetong dunsi chikimo dun dipuben Edwinson Hansen angkelo abirta Malong News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.